Reka mbifurize ibihe byiza cyangwa se mbifurize umugoroba mwiza ku bakomeje kudukurikira mu biganiro byacu hano kuri Mutarama TV. Mbaye ikaze ku bakomeje kubana natwe ndetse n'abakomeje kudukurikira mu buryo bugiye butandukanye. Reka turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se amwe mu makuru akomeje kugenda agaragara cyane cyane by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, haba ku ruhande rw'u Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko tugiye kugenda turebera hamwe n'uburyo byamaze kugenda bitangazwa neza yuko inyeshyamba za AFC ndetse n'ingabo za Kongo byaba bigiye guhana imfungwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Aya ni amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa, ariko kandi turaje tuyinjiremo mu buryo bunonoseye, hanyuma turaza kurebera hamwe kandi ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusaba abakozi bayo by'umwihariko ko badakwiriye cyangwa se bamwe mu baturage bayo ko badakwiriye gukora ingendo mu bice bigiye bitandukanye birimo Rubavu ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kwirinda ibyago bishobora kuza guterwa n'intambara ishobora kuza kwaduka muri bino bice. Ibi byose turaza kugenda tubirebera hamwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ariko kandi turagaruka ku icyo abasesenguzi bavugwa ku bigendanye n'amasezerano aherutse gusinyirwa i Washington DC yahuje u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba batangiye kugenda bayahuza, ndetse by'umwihariko namwe niyatangiye gukorwa cyangwa se yatangiye gusinywaho hagati y'u Rwanda, hagati plutôt ya AFC ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashuje mwese kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza ku bakomeje kudukurikira bari mu Rwanda, bari ngaha mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu Bwotamasimbi mu bihugu bizakure, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije gukomeza kubana natwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Mutarama TV, reka nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ukurikira ibigezweho byaba mu Rwanda, mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Ikaze, reka turebere hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa. Birasa na impande zombi zitangiye kugenda zumvikana nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nubwo hakiri kwitegurwa cyangwa se hakiri gutegurwa intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rw'izi nyeshyamba bakomeje guhangana. Ubusanzwe iyo uganiriye n'abaturiye hano muri Kivu y'Amajyepfo bemeza neza yuko ibikoresho bikomeye cyane by'intambara ndetse n'abasirikare bakomeje kugenda bisukiranya. Ni mu gihe no ku munsi w'ejo hongeye kugaragara imodoka nyinshi z'abasirikare biganjemo abo mu Burundi, wabonaga yuko berekeza mu gice cya Uvira nk'uko bigaragara. Imodoka zirenga muri za 30, nubwo bitoroshye kuba wamenya umubare w'abari bazirimo, ariko byemezwa neza ko bakomeje gushyirwa ingufu mu bikorwa byo gukingira imipaka ihuza Burundi ndetse na RDC, cyane cyane harimo n'iki gice cyo muri Uvira nk'uko bigaragara. Ariko icyo ntabwo aricyo kinzanye, gusanzanye no kukubwira yuko ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Qatar bikomeje by'umwihariko gutanga icyizere nk'uko abasesenguzi babivuga, ariko kandi iyi nkuru nayo irasa nayo ibyitsaho. Leta ya RDC cyangwa se leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko by'umwihariko iteganya guhererekanya imfungwa na AFC nk'imwe mu ngamba zirema icyizere hagati y'impande zombi nk'uko bigaragara. Ubundi bimwe rero mu byo izi nyeshyamba za M23 zasabaga ubutegetsi bw'i Kinshasa harimo gufungura abarenga 700 ho gatoya bafunzwe, by'umwihariko bakaba biganjemwo abari basanzwe bakorana cyangwa se abakekwaho gukorana n'izi nyeshyamba nk'uko bigaragara. Iyi ni ingingo yakunze gutindwaho cyane ndetse inasabwa ubutegetsi bw'i Kinshasa. Icyakoze Kinshasa ikaba ivuga yuko ibi ngibi bidashobora kuba yabikozwa, icyakora ibi nabyo bishobora kuzagerwaho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu bigendanye no guhererekanya imfungwa rero, iyi aba ari imwe mu ngingo rwose zikubiye mu nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro impande zombi ziheruka gushyiriraho umukono i Doha mu gihugu cya Qatar. Iyi ngingo kandi iri mu bintu 8 AFC yasabye leta ya Kinshasa nk'uko rimaze kubivuga, kugira ngo impande zombi zizabashe kugera ku bwumvikane burambye. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu by'umwihariko Jacquemain Shabani nk'uko bigaragara mu ikiganiro yahaye itangazamakuru nyuma yo kuva i Doha muri Qatar, yavuze ko leta ndetse na AFC bizahererekanya imfunga zirimo abasirikare ba buri ruhande bafatiwe ku rundi cyangwa se bagiye bafatwa nk'uko bigaragara. Ati urugendo turabizi ko rero dufite abasirikare ba FARDC by'umwihariko yemwe na bamwe mu basirikare bacu, imirimbanyi, abayobozi, abanyepolitike ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bafunzwe, bamwe muri RDC abandi hanze nko mu Rwanda. Iyi ishobora kuba ingingo yo kurekurwa kwabo ku mpande zombi. Yunzemo ati abandi bari hano rero by'umwihariko mu maboko y'ubutabera bwa RDC, nabo rero barajyana n'ibibazo byose by'uturere twigaruriwe by'umwihariko ndetse no
gutaha kw'ingabo zigaruriwe by'umwihariko utwo turere. Ibi byose bizareberwa hamwe. Kugeza ubu AFC ivuga ko urutonde rw'abantu babarirwa muri 700 bafunzwe bashinzwe gukorana nayo arirwo yashyikirije Qatar isaba ko rero barekurwa na leta ya RDC nk'uko bigaragara. Cyakora leta ya RDC usibye kuba yabishaka kuba igiye kubikora, ubundi yasaga n'iyanangiye igaragaza neza ko idashobora kuba yabikora nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma reka ngaruke kandi kubikomeje kugenda bivugwa nihuta cyane ku mpande zombi, ndetse ndagaruka ku cyo leta zunze ubumwe za Amerika zaba zikomeje kugenda zivuga ku bigendanye n'ibikomeza kugenda bitegurwa cyangwa se n'ibishobora kuzashyikira cyangwa se kuzagera ku baturage bayo cyane cyane mu bice byo mu Burundi ndetse no mu Rwanda nk'uko bigaragara. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kubuza abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu duce tw'u Rwanda duhana imbibi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ibyago by'uko rero imirwano yabigiye kutwadukamo. Bikuye mu itangazo Amerika yashyize hanze rero riburira abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu duce twa Rubavu ndetse na Rusizi twegereye umupaka wa RDC. Ivuga ko kandi muri turiya duce ko haba hagiye kuvuka imvururu z'intambara kandi ko zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bagenzi badutemberamo, ubwo higanjemo abakora ibikorwa bigiye bitandukanye byaba iby'ubucuruzi, abakora ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo ndetse n'ibindi bisa ngibyo. Amerika kandi yanasabye aba baturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu duce RDC yaba by'umwihariko ihuriramo n'umupaka w'u Burundi, cyangwa se ubwo n'abaturage bari mu Burundi basa n'ababurijwe kwinjira mu bice byo muri RDC nk'uko bigaragara. Mu byo Amerika yasabye abakozi ba guverinoma yayo kandi bakorera mu Rwanda harimo kugira Rubavu ni Rusizi ariko bafite ibyemezo byemewe, ndetse n'abandi basura nka parike zirimo iparike y'igihugu y'Ibirunga bakaba basabwe yuko bagomba kubanza guhabwa impushya by'umwihariko na RDB, ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu Rwanda RDB nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose ni bimwe nyamara mu byerekana neza yuko umutekano ushobora kuba ugiye kumera nabi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma Minisitiri w'Ubutabera by'umwihariko cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye ko Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu mu Rwanda Dr Vincent Biruta yagiye mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar gushyigikira iri huriro. Minisitiri Biruta na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Jacquemain Shabani Luko ni bamwe rero mu bayobozi bari Doha ubwo rero ubutegetsi bwa RDC ndetse na AFC byashyiraga umukono ku mahame ngererwaho aganisha ku masezerano y'amahoro hari ku itariki ya 19 Nyakanga 2025. Mu kiganiro n'abanyamakuru by'umwihariko cyabereye i Kinshasa ku itariki ya 21 Nyakanga, Shabani yasobanuye ko Minisitiri Biruta yagiye Doha nk'umuyobozi ushyigikiye intumwa za AFC by'umwihariko nk'uko nawe rero by'umwihariko yagiye gushyigikira intumwa za leta ya RDC. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko by'umwihariko ku gicamunsi cya tariki ya 27 Kamena ubwo u Rwanda na RDC byagiranaga amasezerano y'amahoro, umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga yasabye abahagarariye ibi bihugu by'umwihariko nabo ko ku mpande by'umwihariko zibishyigikiye ko bahurira kuri ambasade ya Qatar i Washington kugira ngo baganire ku ntambwe ikurikiraho. Yagize ati muri iyo nama yitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC ndetse n'uw'u Rwanda ndetse na Togo umujyanama wihariye wa Amerika Masad Bruce ndetse na Minisitiri wa Qatar, yasabye impande zombi ndetse n'abashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Washington DC kohereza intumwa zikurikirana ibiganiro bya Doha hashingiwe ku kuba izi gahunda by'umwihariko zombi zuzuzanya. Yanasobanuye ko kandi hashingiwe ku busabe bwa Qatar ndetse u Rwanda rwahagarariwe kugira ngo n'ubundi rukurikirane ibi biganiro nk'indorerezi nk'uko rero byari bimeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, bitandukanye na Shabani kuko we by'umwihariko atashoboraga kuba indorerezi bitewe n'uko RDC ari mwe rero mu mpande zari ziri muri ibi biganiro bya Doha. Ati ni muri urwo rwego rero u Rwanda rwatumiwe mu biganiro bya Doha nk'indorerezi kimwe rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Afurika Yunze Ubumwe. Kuri Minisitiri w'Intebe wungirije Shabani ntiyashoboraga kuba rero indorerezi muri ibi biganiro nk'uko bikomeje kugaragara. Minisitiri Biruta ndetse na Shabani bagiye Doha mu ntangiriro by'umwihariko za Nyakanga ubwo icyiciro giheruka cy'ibi biganiro cyatangiraga. Hari amakuru avuga yuko Shabani we yabyitabiriye
byasubiriye mu buryo rero buziguye nyuma yaho AFC yinubiye ko kuva ibi biganiro byatangira muri Werurwe 2025 leta ya RDC itohereza ubuyobozi bukomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero byatangajwe na Shabani birasa n'ibyatangajwe n'abandi bategetsi barimo nka Minisitiri w'Itumanaho ndetse n'itangazamakuru n'umuvugizi wa Guverinoma ya RDC Bwana Patrick Muyaya wavuze ko izi nyeshyamba zo zigomba kuva mu bice byose zamaze kugenda zifata. Hanyuma reka tugarike ku munsi w'ejo turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivugwa.